Kašić, rođena sam u Tuzli, trenutno živim u Sarajevu. Filozofski fakultet sam završila prije nešto više od 10 godina, odsjek žurnalistike. Mogu reći da tada se uglavnom bavim poslom vezanim za tekstilnu, odnosno modnu industriju. Kao svoja neka najvažnija iskustva navela bih vam iskustvo, odnosno poziciju direktora marketinga i korporativnih komunikacija u modnoj kući Bellissima. Zatim sam 5 godina radila kao voditelj prodaje u grupaciji Inditex za brand Pull&Bear. I evo, trenutno sam na poziciji brand menadžera za brandove Okaidi, Mango, Galeb, Naš dom, Centra, Gary Weber. Pretpostavljam da za neke od njih već ste i čuli. Istakla bih da je za mene moja diploma oduvijek bila nešto što mi niko ne može oduzeti, moj put za bolje sutra, moje oružje kroz ovaj svijet. Znanje. Znanje je nešto što vam niko ne može oduzeti. Svakako svakom bi savjetovala da